Ah, guys. Banyak guys, dia cuci piring sini guys. Aduh. Kadang-kadang tidak bersih guys. Saya cuci lagi guys. Ini guys. Banyak sabun dia cuci guys. Nah, sekarang dia aduk-aduk ini nggak tahu. Saya suruh dia aduk. Aduk. Laju. Nih guys, dia cuci nih guys. Nah, ini cuci piring ya, ingat-ingat mukanya ya. Hei, tumpah habis tuh. Saya salah ya. Oh. Ali, halo. I will save. Halo guys, apa kabar guys? Kayak Anton yang lấy deh. Cái những ngày chuối phần ngày trong cái cả một phần. Betul, orangnya cuci piring kan. Tadi pagi sampai sekarang gitu. Ini tadi pagi sampai malam dia cuci ya. Kasihan. Tengok kayaknya. Sekarang ada 2 tong nih belum habis. Dia belum makan, tadi saya ada kasih dia roti. Tengok ya, habis dan biasanya sih saya orangnya ikut gini dia nih. Nah, dia banyak nyicil susun. Apaan nih? Ya guys ya, saya santai, saya duduk di kasir, saya hitung duit. Ya, saya duduk di kasir. Duduk di mana? Kasir. Baik. Dia forget mày phải cộng immigrant mày thấy cái bài à immigrant alo tampas dia punya ini mày gì xí nhau chả như mày gì xí nhau chả như chả mày orang yang begitu harus dan gitu dia tahu saya mana duduk di mana? Saya tetap duduk di kasir, hitung duit, makan berapa. Kamu jangan tahu. Nó xong chốt đồng chẳng nhau ai cậu rồi. Chẳng nó ra chơi cậu luôn. Apa maksudmu gak tahu aku? Hah? Kamu punya piring itu cuci? Kau duduk di mana? Cuci. Ganggu orang yang tahu. Nih banyak kau nih. Em mấy cái chồng này chúc ngày xẻo các ngày mà gì rồi. Đó. Cái này xanh kẹo mày à? Cái thân nó xanh kẹo mày à? Cái thân nó xanh kẹo mày mà xanh kẹo mày. Đó. Kalau kamu dia tuh saingan sama saya tuh Amai itu dia. Aku kasih dia kalau mampu tak apa. Dia saingan sama saya. Kemarin saya dekat Amai itu dia cakap jangan.
Sehat mau sehat. Salam sehat sih bu. Oke, thank you. Mấy cái formaggio cái còn imigran alo à. Hả? Đây, Tony. Tony. Nah. Saya sudah dikasih. aku mau duduk di kasir dulu. Tunggu ya, mau duduk di kasir dulu.